Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate it. It's simple. Review support. Le video ayikho serious kodwa iphinde ibe serious. Yazi kwenzakalani ke guys? Angithi nimbonile ukuthi uMpumelelo usesitshelile ukuthi uyibhubesi eMzumbe. Bese ngazi ukuthi eMzumbe kanti kunamabhubesi. Okay ke, sayizwe indaba ukuthi hawu wase bayibhubesi elincane. Uyithatha pho uMpumelelo lento uyithatha kumsele kubaba wakhe. Kwase kuba ukuthi la social media ke inkundla zokuxhumana kubanga ukuthi umayeni ungenaphi kwinto kaMpumelelo kungahloniphi ngoba phela umayeni uyayifaka idiscipline ngesikhathi seyifaka umsele kuyayikhahlela asiphume ke kuMpumelelo ngoba phela umsele akanayo ingane yodwa nangu Sne ngibonile uthi umsele kwenzeni uhlale noSne baxoxa bayabonda ku right nje ku sweet ku lovely amazing. Wathi umsele kuSne ngiyazi ukuthi awubathandi. Yazi ukuthi labo akhuluma ngabo bani amakhosikazi akhe. Ufuna nje ukuthi uSne econfirm ukuthi ngempela wakusho. A verify le information ukuthi akabathandi. Amakhosikazi akhe njalo. Useyaphinda kuSne vele angibathanda. Hayibo uyezwa umsele. Esezwile phela la sekuvuleka khona isikhala sokuthi discipline ingane yakho baba. Cho. Nyane mzulu ukuthi utheni ngoba uyihlekile nje into yadlula sengiyaxoxela ukuthi kuzokwenzala nge-episode elandelayo uMacele uyena ngisiphela uMacele makaSne uyena uMacele ozobe sethi hayibo Sne ba uMakhumalo noMangwabe babazali kuba umama uyawubona kumehlo phela awufuni ukuzwa masithi shiyani umayeni oshabeni umseleku ehlise ibhubesi lakhe esihlalweni ukuze ibhubesi lizoba njalo lizoba yingane nina nithini hayibo umayeni nina niyamshilda umayeni anufuni ukuthi nansi into uSne usho ngqo ebusweni kababa wakhe ethi amakhosikazi akhe amabili akawathandi asijaji ukuthi kwenzakaleni because besingekho angithi necamera beyingekho kodwa umseleku ubaba kaSne usezwile ukuthi naye ufuna ukuthi lento ayilunge ngabe phela lamazwi uyawanqamula enganeni yakhe athini Sne abazali bakho fanele silungise lento ukuthi emphakathini wena uyaveza ukuthi awubathandi omama bakho hayi uthi labantu umseleko ngobani nina namasenibona umseleko ekhala niyamdabukela kodwa idrama uyayithanda lo yababa nimzwile ecorrect uSne nimzwile mina ngimzwanga uvele wahleka nje base bekhuluma ke ngezabo bakhuluma ke indaba zokuthi hayi mina esekhuluma ke wasaqala kwaseba emotional ukuthi awuSne semenzela izinto ezinkulu uSne semkhiphele ayicathulo kuthiwa uyigqoka endlini kuphela ukuthi athi Sne musukhuluma kabi ngoMakhumalo noMangwabe asizanga ukuthi athi Sne uMangwabe noMakhumalo amakhosikazi ami okubenza babe omama bakho asizwanga kodwa ke sizoyizwa kuMacele sethi ke usho ukuthini mawuthi awubathanda uMangwabe angithi uMacele useyalungisa ilento ke hleli yenziwe umayini wena ungayiboni mase izinto zonakala sekufanele sifune omama sithi ke umama akakhulu mina ngizolwa nawe shiyani phansi omama bapho baba bengane bona benzani before sijaje umama ngithi ubonile umongo uthi uyibonanga le nto ngikufunela leyo episode la uSne ehamba khona eyokhipha isipho kuze kukhulunywe ukuthi uSne uzohamba indaba yakhe uzobe umkhongi uSne ngoba uma antu wakhe esehlehlile uSne useneyicathulo ezinkulu kufanele ukuthi ayigqoke ehamba nobaba abaya kaMakhwela nje lapho iphume lapha indaba yaSne besho ukuthi vela ngibathandi asemzwanga umseleke ethi hawu oma bakho ke kodwa fanele silungise lento ngoba lento yokuthi kube nomama ongabathandi ayeyinhle emphakathini nezitha zingena ngakho lokho zithola ukuthi ubathanda ubani masuthola usebenzise uMacele ozongenelela kuleyo conversation yena esezolungisa njengendlela efanayo la umayini engena khona ethi uyalungisa
afike athi uMsileko, nami ngadlula kukho lokhu, nami ngangino-23. Manje uMpumelelo kuthiwa phela sheshisa ukushada, usathi hhayi. Nakhona sizothi uMayeni wenzeni? Anike uMayeni ehlala oshabeni. Mase belungisa i-check lakhe elithe xaxa ngoba lo season 8 ngubonile, siwubonile, hhayi ukuthi nje siwubonile. Igama laMayeni lihambe leze liyofika ku-episode 23. Siku-23 or 22 khona lapho. Makuyibhubesi liphakama uvele kuthiwe hawu phela umama webhubesi uMayeni, ubaba walo wayezobe ehlangana phi nje uMayeni ukuthi athi enganeni uyibhubesi wena ngoba kwenze njani? Ngoba-ke ubaba unezinto zakhe afuna ukuyinika uMpumelelo. Ngisho izinto zakhe ey'fana namafoni, angithi izinto zakhe-ke lezo yinke sembiza ngiyibhubesi. Ngoba nje nina niyithathela phela lento ukuthi ukhona ubaba ongaba mdala avele athembe ingane yakhe incane bekhona umama bebaningi, athembe ingane sekudlula bonke abantu emndenini. Angithi nambona ukuthi waphuma namafoni yena esibhedlela. Kwathiwa uzositshela ama-password, angithi usewazi ama-password. Manicabanga amangaka ama-password azowazi. Ama-password. Hayi. Indaba zakweminye imizimu kanjena bengifuna ukunenzela isibonelo ngoSine. USine lalikhona ithuba lokuthi ubaba wakhe amdiscipline ekutheni aveze ukuthi yena akabathanda uMangwabe noMakhumalo, akakwenzanga. Episode elandelayo sobe sibona uMacele enza lokho. Lokhu sengikuphinde kathathu. Yazi ngisho ukuthi ngiphinde kathathu khona abafika kule channel bengibalela ukuthi ngiyaphinda. Ngiyazazi izinto engisuke ngiyiphinda. Ngiyazi futhi ukuthi ngisuke ngiyiphindelani. Ngiyiphindela khona lokho ukuzwisise ukuthi owonayo ubani. Futhi-ke abantu abonayo-ke bave beseduzane nokukhala. Kufana nengane engezwa. Uyibona isiciphiza manje uzawu. Yabona ukuciphiza kwakho ukube uyalalela ngabe ukhali kanje. Njalo mina ngiyathethiswa awuzwa nje, awuzwa. Uthethiswa ukuthi awuzwa. Ukube uyezwa ngabe uthethiswa. Siyakhala. Ukukhala-ke phela sekufanele kuthule engasathethwa, engasasho ukuthi wrong mawenza lento. Bye bye.